Somqalo
sangena ngoyisi balele mama balishisiza umgwaqwa zwana insizwa yenkosi Are you doing what shot? Are you doing which shots now? Shots.
Ayede hlangana nomhlabathi lesikhulu wenomnyama umntwana waphinde angene umntwana wafihla inqindi indlunkulu yonke ekhona phakathi kwethu abantwana benkosi abakhona ibutho lonke likhona phakathi kwalomzi wenkosi esigodlweni kwakhengela amankengane ngisukuma nami ukuba ngithunyiwe ukuthi ngibeke ukusuka nokuhlala komsebenzi wanamhlanje labezitha uNkulunkulu kaZulu nomntwana okwaphinda angene amakhosi akhona bonke abakhona ukuthi impi ke yenkosi inqina ngonyama njengoba lokhu siyibonile ukuthi iphumile lapha ekuseni esibayeni yaphuma ngehubo elikhulu yabe sikhuphuka njalo yafike yalinqamula ngaphandle komzi wasekhushulwa ke ngamahubo lana amancane ajwayelekile kwaye kwaphunyelwa ngaphandle lapho ke nabohlanga ufike lapho yaphakwa ke impi yenkosi kwakhona ephuma ngophondo losonqele kwakhona ephuma ngephondo losokudla isilo ke sona sathatha isifuba sayo ngoba siye sahamba ke sesigibela imoto nalabo bebehamba naso ngoba besiyozingela sona nkashana kunathi thina ebesizingela eduzane nabezitha nabohlanga kuhambeke kahle kakhulu ngoba siye sangena ngaphakathi lapha eMkhuze lapho ehlathini lapho inkosi yethu ebiyozingela khona okuthe masifika ke saqanekisa endaweni laphana enkosini uNhlangase ofike wasemukela kahle kakhulu Hlangalezwe wayimukela ingonyama kanye nabo abaphathi bangaphakathi sase sihamba ke silo labezitha saye safika ehlathini lapho nabohlanga ingonyama igilimbanga khona angazi ukuthi yayifunde lapha kaze ngubone lokho ngoba kwenzeka laphana ingonyama ithe isuka nje yayishaya inkokoni uhlamvu olodwa bangifakazela bakhona yaphinda futhi yashaya inkokoni yesibili